Salmina on ko fi politique actualité la Guinée mo ne wolde particulièrement opposition Guinée non musidɓe men ɓen wattangol hila Sidia Touré Lansana Kouyaté e RPG Arc-en-Ciel ɗi parti ji ɗo tati e IFDG kono ɗon andi jamfano e mum Sidia Touré mo on ɗon e hiide ɗo mi ala confiance e makko hiɗo renti rimerji ko woni e circulde kon e fe kanko Sidia Touré den fo de gandi tan alpha ko non Sidia waɗi Lansana Kouyaté en yi hande responsable ɓen ka parti makko ɓe yalti ɓe wi ɓe apporti soutien 100% kanko Mamadi Doumbouya ɗum woni Lansana Kouyaté bon Sidia Touré en faami neɓata kamɓe kadi yiyen e ɓe on ɗon e yiɗe ɗo ɓe fop ɓe souteni lay mati ko RPG divisi RPG ɓe on ɗon e hiide ɓen divisi voilà bon e hino komi faala kon andinde musidɓe ɓen ɓay mi woni ɗo fi Abdoulaye Yero ɓiɗo yiide réaction ji yimɓe ɓen boyi koyen wattan hila e il faut ko honnum faala ɗen ko changement ko honnum faala ɗen ko yo systéme ɗo dégage ko honnum wawata ittude ɓen ɓe militaire ɓe ɗo ko honnum wawata wadde ɓeɗo iwa par ce que ɗen andi mi halanamo ɓe anda ɓen kuudetaji tati waɗi lagine ɗo rattude lay mati ka woni ɗo hande himo ɗo himo faɗɗi janggo yiɓe décidi ɓe lorra yimɓe ɓen aɗo ɓe yawde o Abdoulaye Yero mo wonɗon e yiide aɗo e Oya Foré Sédio Mamed Bilavogui nommé de premier ministre koye makko ɓe yeehi o sali ɓawto ɗum aɗo oya kadi arnoɗo mi anda ko gonno ɓe inatamo o tiiɗuɗo on ɗon kadi ɓe arde o sali bawuri aɗo arede ɗo ha joni commission ji yowno jokkimo sali hari mo greffi créygol lo parti makko mo woni wadde hari piiji buyno toon ɗi woodi ɗi mi anda buyi wana no buyi joguitori noon idée wonde mati no ko complot chez Alpha ko systéme on himo wontidi ko métis jo himo wontidi e maninka waɗiri ɗo ƴawriri ɗo joldiɗo hari c'est le même idée min kadi mi jogti ɓawde heɓude information ji wonɗi fiable Abdoulaye Yero n'est pas avec Alpha ko non hadi o démissioni koko tawde kon systéme ko hino ton kon Alpha ko ni e wadde kon walanakimo e systéme on o démissioni e ɗo o wontida e maɓɓe e ɗimmitel mum selon komin humpiti kon o alda e laymadi o wonda e maɓɓe hande janggo o wonda e maɓɓe faɗɗi janggo ko honno mi faala on andinde min mi légitimata Mamadi Doumbouya mi tuttata mi mettita par ce que ɓawtomo wadde vidéo on buy hande miɗo yiide commentaire je buye bindi ko moni heɓude ɗo min fuɗɗike ma yiide a faalama change de ɓe soodima goɗɗo no soodanmi wattane hila en andidiri joni neɓata andidiren ka réseau sociaux ɗo kala ko kutata dégagugol lay madi hay si tawi ko feetuɗo pullo no ɓurani lan goɗɗo hande kadi enen kadi waywa hedditi ɓen quel qu'en soit x je dis très bien kala ko dégagata lay madi hande woni guéré woni ñanne yagal woni bile yagal Mamadi doit dégager qu'est ce qu'il faut hande kadi ndaren miijito ɗen mi artoya e mum ko mone wolde ɗo kon je vous parle de connaissance des causes par ce que vous no wiide ɗo mi soodama min na mi soodete ɗo détrompez vous non